I-ANC isithuba amanxeba ngemva kokuloba umasipalata weLigwa uGabwe Miraro. Nje, umasipalata lo sosezandleni zehlangano yomphakathi iLigwa Community Forum. Umasipalata lo uqale nentshijilo eziningi, abantu abanikelwa insiza begodwa kunokulwa kwamalunga ngaphakathi. I-ANC ilobe nomasipalata weMkhondo ngemva kokuthi amakhansela we-ANC aphakamisa amagama wabantu bebangekho ehelweni labo ngikhethani avota nehlangano ephikisako. eMkhondo Local Municipality kube namakhansela ahambisana no former executive mayor aye resigna athi ayaphuma ngoba umayor anganikezwanga isikhundla kahle. Basho nokuthi abasi happy ngendlela izinto ze-ANC imhlangano ihambe ngako eqoka amakhansela. Nanyana bathumbe umasipalata weNkomazi, uSpeaker neMeyara bebangekho ehelweni elikhethwe ihlangano le. I-ANC ayikathabi ngabantu abangasiphathi kuhle ngaphakathi kwayo. Yathi batsho bazokuthathelwa amagadango. Amalunga we-ANC ayiphathe ngathi akunamthetho nemigomo ebalawulayo. Kodwa sithanda ukusho ukuthi si-ANC eMpumalanga neGertsibande ne-NEC ngoba abadelelanga isinqumo sethu kuphela, badelele ngisho se-national ngoba ama-mayor a-appointwa i-National Executive Committee. Sizothatha i-report siyibuyisele emuva ku-ANC PEC naku-national lapho sizoyibukisisa khona. Siyacabanga ukuthi ezinye zalezi zinto abazenzile sizozithumela ku-komiti lokucondisa kweyigwegwe. Ngibo masipalata abathathu ebebabangwa khulu. I-ANC ikhona ukuthumba bomasipalata ababili kwaphela, iSteve Tshwete neGovan Mbeki.